Dobrodošli nazad. Jedan mali disclaimer. Snimam ovo 2 dana ranije pa neću moći odmah pokriti vijesti sa Summer Game Festa. To ću morati ostaviti za sljedeći osvrt ili za neki drugi video. Ali vi ćete ovo gledati u nedjelju dok ja budem imao neke druge obaveze. Pa evo, hvala vam. Hvala što ste tu i hvala svima koji ste se preplatili. Ima vas preko 2000 i ja ne mogu doći sebi. Hvala svima stvarno. Idemo sada na video. Idemo se lagano osvrnuti na tjedan iza nas da vidimo što se događalo. Ono što je obilježilo moj tjedan je modiranje Skyrima. Evo da, popustio sam i bacio se u vode modiranja. Ili barem pokušavam, jer kada probaš ući u to, djeluje kao da ti treba doktorat. Djeluje toliko komplicirano, ima toliko teksta koji ja ne razumijem, a to naravno vuče gledanje hrpetine YouTube videa. I znate što sam shvatio sa YouTube tutorialima? Ono kad piše da je za početnike, i dalje nije za početnike. Početnik je neko ko ne zna kako modovi uopće funkcioniraju. Ne zna šta znači koja skraćenica, ne zna skoro ništa o tome, ali vidi da igra može izgledati bolje, pa želi probati. Uputstva za nas neznalice nitko ne zna napraviti. Da, ok, mogu ja pratiti nečiji video, ali nije da baš stječem razumijevanje što točno radim. Ali dobro, to je bio moj kratki rent. Na kraju sam uspio baciti par modova, neke stvari me i dalje muče, ali guram naprijed s tim. A što se tiče pravih vijesti, o tome ćemo sada. Ovo je bio Switch 2 tjedan. Moram priznati da previše pratim strane kanale i onda zaboravim da, na primjer, iskustvo Amerikanaca, Australaca ili Engleza definitivno nije isto kao naša iskustva. Ja osobno nisam uzeo novu konzolu, kao što sam već rekao, morat će izaći neke druge franšize da bi me zainteresiralo, ali čujem stvari. Jedan kolega s YouTube-a mi se javio da je naručio Switch 2 u jednoj trgovini sa bijelom tehnikom, recimo to tako, da ne bih sad davao reklamu slučajno. I šta se dogodilo? Znači, kolega je napravio prednarudžbu i došao je taj 5.6., a on nije dobio svoju konzolu. Dobro, može li mi neko reći za koji vrag onda postoji prednarudžba? Nije li poanta prednarudžbe da dobiješ konzolu taj dan kad izađe, da ju osiguraš, pod navodnicima? Javljeno mu je da još nisu dobili konzole i da imaju rok od 20 dana kad ih trebaju dobiti. Svašta. Znači, komotno se ne treba raditi prednarudžba u Hrvatskoj jer očito ne možemo dobiti konzolu na vrijeme, barem u nekim trgovinama. Je li itko od vas radio prednarudžbu i jeste li dobili svoje konzole? Možete mi usput reći i odakle ste ih naručivali. Praktički isti dan, odnosno večer pred kako je Nintendo izbacio novu konzolu, Sony je izbacio novi State of Play. Naravno, vidio sam da se mnogi već onako klasično žale na to da je cijela prezentacija bila katastrofalna. Da, istina je da opet nismo vidjeli ništa o Wolverinu i ako imate nekakva očekivanja i želite vidjeti samo Bloodborne remaster ili nastavak ili bilo što vezano uz tu igru, ostaćete razočarani. Ali Sony je pokazao dosta dobrih stvari. Prvo, pokazali su nam Pragmatu nakon jako dugo vremena. Ja se sjećam da su ovo prvi puta prikazali još tamo 2020. Radi se o sci-fi akcijskoj igri od Capcoma. Ne mogu reći puno osim da je sve futurističko, vi imate svoje cool odijelo i nekakvu djevojčicu koju pomažete ili ona pomaže vama. Vidjet ćemo. Najnovije informacije potvrđuju izlazak tijekom 2026. godine, ali ovo je toliko puta već odgađano da ću vjerovati tek kad vidim. What the? Bypassing first and second firewalls, hooking control protocols. Initiating hack! Romeo is a Dead Man je potpuno nova, ultra nasilna akcijska igra koju razvija Grasshopper Manufacture, poznat po igri No More Heroes. Glavni lik je Romeo Stargazer, FBI-ev specijalni agent koji postaje Dead Man i uspijeva se kretati negdje između života i smrti. Izgleda da će jedna od glavnih fora biti izmjenjivanje hrpetine oružja i bit će tu baš puno brutalne akcije. Prikazali su još scena iz nove Silent Hill F igre, novi Bloodstain, Digimone, a Final Fantasy Tactics dobiva remaster, što vjerujem da su mnogi jedva dočekali s obzirom koliko ljubavi igrači imaju prema ovoj igri. Je li itko od vas možda igrao Journey? Kreatori te igre izbacuju novu koja se zove Sword of the Sea. Izgleda predivno, po mom skromnom mišljenju. Nekada su ovakve igre točno ono što nam treba. Istraživanje, otkrivanje tajni i uživanje u prekrasno osmišljenom svijetu, baš onako opušteno. Mislim, letiš na maču i radiš trikove kod Tony Hawk, ne znam što bi više rekao. Biće sjajna igra, siguran sam. Nioh 3 je najavljen također. Team Ninja najavljuje borbene stilove nadograđene u odnosu na prethodnike. Brži, precizniji i unaprijeđeno na sve moguće načine. Očekuje se nastavak tradicije, znači mračna japanska mitologija i sjajan gameplay. Developeri su odmah objavili besplatnu demo verziju za PlayStation 5, dostupnu od 4.6. kako bi igrači odmah mogli isprobati nove mehanike i atmosferski uvod. Igra bi trebala izaći 2026.
Sad, ovdje se ljudi lome. Vidim dosta komentara koji pljuju po ovome ili mi izgleda generično, ali evo, mene je ovo obradovalo. 007 First Light je nova James Bond igra i stavljena su u vrijeme dok je bio mlađi, prije nego što je postao agent sa dozvolom za ubijanje. Igru radi IO Interactive, stoga nije ni čudo da me podsjetila malo na Hitmana. Biće i ovdje stealth opcija, a moći ćemo i onako baš glasno odrađivati misije sa pištoljima i raznim gadgetima. Iz nekog razloga jako mi se sviđa. Mislim da sam se zasitio fantazije i futurizma za sada. Treba mi malo ovog našeg svijeta, recimo to tako. Ja nisam znao za ovo, ali igra je najavljena već 2020. kao Project 007, a službeno ime 007 First Light potvrđeno je upravo ovih dana. Ja evo iskreno nisam neki ljubitelj James Bond filmova, moje uzbuđenje stvorilo se isključivo zbog toga što mi igra djeluje zabavno i lijepo i malo me podsjeća na rane 2010. godine. Kraj prezentacije bio je rezerviran za novu fighting igru. Ovog puta radi se o Marvel Tokon Fighting Souls koju rade Arc System Works u suradnji sa Marvel Games i Sonyem. Kao neko ko nije baš dobar u ovakvim igrama, mene je ovaj gameplay digao na noge. Ovo izgleda toliko atraktivno, toliko nabrijano, baš onako kako Japanci to i vole raditi i moći će se igrati u 4x4 modu. Ovo je prvi veliki Marvel borbeni projekt nakon Capcomove ere što simbolizira prelazak iz klasičnih američko-komičnih stilova u novu japansku anime fazu. Zanimljivo mi je ono što se dogodilo gdje su iz Arc System Studia otišli u posjet Marvel Gamesu kako bi im pokazali prve kreacije modela. Ovi iz Marvela su onako slegli ramenima i rekli im, ali mi želimo vaš potpis, ovo smo već vidjeli prije. I onda su ovi ludi Japanci napravili Gundam Ironmana, onako predobro. Planirano je da igra izađe sljedeće godine. Što je još bilo prošli tjedan? Dobili smo The Witcher 4 tech demo koji je prikazan kao gameplay, ali nije zapravo gameplay, nego video napravljen za Unreal prezentaciju. Tako da nemojte misliti da će igra izgledati baš tako kad izađe. Izgledat će dobro, ali ne baš tako dobro. Ono što meni nije jasno je čemu prikazivanje tih nekih detalja poput mišića konja. Iskreno, ne bih rekao da igrače to toliko zanima. I to je to što se tiče mene i stvari koje su mi zapele za oko. Da, Black Myth Wukong dolazi na Xbox seriju konzola 28. To je također nova vijest, pa eto, ako niste još igrali moći ćete. Ima cijela situacija oko toga jer se u početku govorilo da Xbox nije dobio svoju verziju igre zbog nekakvih tehničkih ograničenja, a sada ispada da je sve to bio samo paravan za neke skrivene dogovore i guranje sa strane Sonya. Koje gluposti je. Na Epicu možete besplatno preuzeti Deathloop, sjajnu igru iz 2021. Epic je zadnjih nekoliko tjedana dijelio Dead Island 2, Deliver at All Cost, Tiny Tina's Wonderland, a sada i Deathloop. Moram priznati, dosta dobrih igara je tu podijeljeno za besplatno. I sada je to stvarno to što se tiče mene. Ovdje još jedan tjedan, ludnica kako vrijeme leti. Recite mi što igrate, što vam se svidjelo na State of Playu, imate li možda novi Switch 2? Želim vam miran i ugodan ostatak nedjelje. Hvala na gledanju ljudi, vidimo se.